Salichat à toutes et à tous. Adieu. Et che? Keilu Sinkau. Ah oui, aquest cop che il sincau, che de nou. Oh. Per contra, dus cargats, Adare kiem kumat bedet. Lustau viernes ka heit la trig, pleat lus cartus et boitat la villa piot du 46 baluar Alsace-Lorraine a Pau, qu'est la fille du capitule mai de la nostra story. Pour moment, lustau viernes kei barat a de bunes, kem a installasse en lus nostres navets lucaus, en lu bastiment aprenem de la ciutat, que es tornaram trobar fisicament d'ací la fi du mes de novembre en los nostres bureus, que demandam donc d'esta pacients lo temps de s'organitzar au miei enta parqueia. Et puis, enta toute question que demoram tostem disponibles a contact@ustauviernes.fr. Chio, cat sabem, che battanam las orelles a cada cop d'ab estivoc, mes che tutu u eveniment de contea e de mei qui nei en 2021 a la sua darrera andada che pari de estivoc magrana. L'équipe d'Accent du Sud che convida su Candema a Anglet lo 17-6 de novembre. La jornada che s'aviarà au main de Baroja a 3h30 dab lo vernissage de la mustre de Jean Duverdier a Tauquem e Keiatau, qui sera seguit du moment poétique et musical dab Coralie Nassabal et Miquel Barris. La brespade che seguirà dab l'ausalo parisenc Michel Feltenpalas, qui se prepausarà una conferenza alla denominazione Drin Munard perché parla una lingua regionale quand tout le monde e comprende lo francès. En serada, direcció lo Teatre Quintau enta un concert qui promet beroies emocions e beroies cantes. Lo Thierry Biscari, che sarà a 8h30 sus l'Empun, seguit de l'espectacle de Guillaume Lopez e de sus col·legues andaluts. Les reservacions que són hors consellades, sia directament a l'uixet du teatre, sia sul site internet de l'Ofici de Turisme d'Anglet. Cat vedet, enquer una jornada qui saben trobar sonque l'equipe d'Estivoc e cat brembam sincerament a gratis. Experimental u biarn que la promesse durant bai de Saint-Martí. Aquest eveniment organitzat per l'Associació de Prefiguració de la ciutat en col·laboració amb Pintures i Structures qu'arriba leu, puixa que es debanarà du 5 d'inca 11 de novembre, plaça Recabord a Pau. Est patronau historic e desbrumbat de Pau, la Saint-Martí, que il·luparat les estructures qui basteixen a mas lo projecte de la ciutat de perseguir la experimentació de creació de moments estius de convivència, de partatge e d'innovació. Lo divendres 5 de novembre, cantem. Una serada alentor de la Busts, mesclanya de polifonies corse, sarde e biarnese enter concert libre e cantere giganta. Lo 17-6, dansem. Una serada ball enter pràctiques amateurs e professionals de biarn, de Gascunya e do Brasil. Lo diumenge 7, partagem un dinar popular enter tauleiada, cabaret e gastronomia local. E en jornada, jocs e tallers que seran a descobrir en família o entre amics. 40 ans de vida entaus comelodians e tostem lo medich estrambor e la medich hami enta habale la lengua e la cultura biarnesa. Après un an de miei de mudami forçat, l'associació de Saudenavaies que s'hi torna dab una verpès de teatre, lo Pichotet Malaudius, la versió gascuna du Malade imaginaire de Molière, adaptat per Marie-Jo Ustex Echeverri e empuntat per l'Alain Muñoz, debat lo e tostem agusat du Fernand Dauguet. Après mei 2 ans de treball, de creació e de repeticions, que se'n bat temps la trupa que pot anunciar la grande première entau dissabte 6 de novembre a 8h30 a la sala André Duger de Sau de Navaies, que pen costarà 8 euros enta descobrir la revisita de la peça de Molière a la sauce com melodias. Mai d'informacions de segur sur lo site internet. Lume cop deco canara tostem a Carnaval e aquest cop a Carnavalem. Lo ret que se senti,
los dies que s'abraquen e los urs que s'entuten. Bei donc lo moment de ha lo rambai de sen pensar. Eo, au parat do rambai de Sant Martí, lo carnaval biarnès que s'imbit lo dijaus 11 de novembre en jornada au pole transmetem que poderat començar a preparar lo carnaval en família dap mantus obrados, de gigants, de chepics, de monarques. E lo se rende pe au capitech de la plaça Recaborda au Redas, taille serada de carnaval, tout au cop revenge de l'embarrament et abiade de l'édition 2022. Au programme, à 7h30, apéritif musical dap la fanfare de l'ours. À 8h30, meicu cous de fitness, le bal chaloupé et le sous rythmes gascou tropicaus que banha tresuda. À 10h, manque le cas, une bentole de houli que bourrara sous Redas dap le concert d'Edredon sensible. Beilou tourna de la bamboche! Taume cop de cor, bon, na de bamboche, mesken hiki u paiat mei en demora hens lo rambai. En aliança da lo restau do filme musical Rock This Town de Pau, qu'ei organizat lo dissabte 13 de novembre a 5 hores mens lucar au cinema Lumeliès una projecció do film Artus Rock Brut. Aquest documentari de Sonia Moumen et Alexandre Cartini, qui avait pogut déjà ver de sus télé, que lo rebat de mau cred de 20 ans d'engagement et de musica. Los goiats d'Artus que trauquen e que esbrigaien las termieres inter los gerres musicaus en experimentat tous temps namets mondes sonors a fai sonar natau un univers rock autant singular com fascinant. Lo film e que pire cabussa, birades, concerts, creacions, performances, enregistraments qu'anirat dinca un mei pregun de las montañas pirenenques au co de mondes tellurics e organics en lo bente d'una aventura humana e musical real. En dus mots, un film est rock et brut. Quand on fait du bal, on joue d'abord pour rendre service aux gens. On va pas choisir les morceaux en fonction de ce que nous on aimerait. On choisit les morceaux en fonction de ce que les gens veulent danser. Quedena au numéro 5 qu'ei acabat. Mercès de saber seguits et que es vayam rende pe lo mes qui vient. Adichat! Adichat!